Moso wetu kana kitapahama Bikosi hadineleka wena pula haine Bana enough. Nimutwela kini ku ari. Ari kina hosi ya maskani. Kina hosi ya opela lipina tsemunana. Ukungafuni ukubona ubuhle kubaculi esazi ukuthi bayimbangi nobani bayabanga ngenxa ukuthi neqhawe lakho ufisa ukuthi iqhawe lakho kube yilona lodwa okumele libongwe linconywe lokuthatha isikhathi ukubona ukuthi kahle kahle kumasikandi sibusisekile sinabaculi abatalented abadumile abathanda iSouth Africa yonke kuna wonke ama province nakwamanye amazwe aseduzane neSouth Africa like oSwaziland ko Mozambique nakobani nakoZimbabwe sanibingelela iNtuvasibuthi TV le la ukhuzana umfoka Mpungose umnumzane bekumasikandi Soweto Maskandi Festival kube sold out bekugcwele ispace singekho baze bavula indawo entsha amathikithi esephelile kwavula ispace ngoba bekubonakala ukuthi yena kuba nzima kakhulu abaculi ade bekhona bezonandisa kakhulu kwase kuvuleka ispace esi extra okube into enhle ukuthi ke bebenzela abantu ke umcimbi osezingeni ngalendlela baphinde bambonga lapha nokhuzana bamnika nesipho imbongela ke intombi umsuthu lapha nokhuzana ke wabade nibona ke nokhuzane ke iconfirm ukuthi njengenkosi yomaskandi yizo lonto leyo izo zonke izinto lezi ubuhle engeke nibone ngoba yini kumele kugijinyiswe inzondo kugijinyiswe ukuthi uthanda abantu support abani wazi bani ubani ucheme nobani ubani isheni elithize nomuntu nomculi ethizeni izinto nje ezinde eziweste isikhathi usebenzile ukhuzana laphana abantu bebaningi umcimbi ewuvala ukhuzane I'm sure abantu abaningi ade bayakwazi lokho ukuthi uvalile umcimbi okuyinto engasadumile kodwa ke yonke le crowd enibonayo ekade ihleli ke ilindele bani ke uMr Mpungose umnumzane so esihlele sikuveza thina esihlele sikuqwashisa ngomsebenzi kaKhuzana akusikhona ukuthi senzele urecruit abantu sifuna ukuveza iqiniso leli iqiniso ngeke lithole kwamanye ama channel engeke lithole kwamanye abantu ngeke lithole ku TikTok ku Facebook nelithola eindaweni enjengalezi ngoba yini niya recruit ukuthi nazo ndana ubani alright thina nje sohleli sikuveza konke ukuhlonza koKhuzana akwenze lesizwe ilokho nje esifuna ukukuveza sibone kakhulu ukuthi umcimbi uhambe kahle akukho kubikiwe okubi nabaculi bakithi ade bekhona lapha siyabonga kakhulu nabo baperformile umcimbi uhamba kahle kakhulu kodwa akwenza uKhuzana asekaachivile ngomaskandi kukhulu kakhulu akuyona into encane le esingayithathela phansi into kumele isholo ihlombe kakhulu Simbola kakhulu ukukhuzana ukuthi nake afikile asekulona. Nisalahle ngaze ukuthi sisodibana ngokuzayo.